欢哦，因为太太喜欢读，是真的是假的，太太。是假的。假的啦。那个人喜欢吃头。那个妈妈，很多妈妈是说我喜欢博士，跟我喜欢读，那个是假的。假的。假的。都是要好的留给儿子，给女儿，给媳妇，给孙子。你聪明啊！我也知道了，那个是假的，哪有可能呢？我吃饺子好了啦。Semacam sate teman-teman. Sate goreng lah ya. Sate oseng. Biar gosong. Biar semuki-semuki. Oke. Ini ada sugar teman-teman. Mengandung segala macam. Wes, oke. Nah, langsung diserok ya teman-teman. Nggak usah dipiringin. 而且说如果加水不甜。不行啊，没有水不行，都还没有烂。还没有烂。哎呀，说那么久还没烂。对，这个萝卜不好。不好，不好。真的是不好。那个丸子吃完了没有？还有我放冷冻干吃，今天不用放丸子了，休息了，加薏米下来了。加薏米。加薏米你又不能吃。如了也没有关系啊，不用管我。不管你要管谁。来姐姐了，常常也没有管我了，也没有喝汤。常常我也不喝汤，什么时候喝汤？那个一定刚才中午要给他滚。你要滚了？要滚。现在水让它出来，姐姐吃一块也可以啊，尝看看有没有味道。Masya Allah， cepat这么厉害，但是不会当上的，而姑姑的也不会。本来姐姐最厉害了。有没有咸的？有。辣也有。刚好。有没有辣？有。有加辣椒吗？有加辣椒吗？不用的。刚才没有加辣椒。有。我们喜欢辣。有没有芦苇咸甜什么都有。我放你那边半根的辣椒。咸有。咸甜什么都有。这样可以哦，虽然不要太咸哦，很聪明。不要吃太甜。甜是甜的，冰糖是甜的味精。那个酱油有甜的。哦，酱油有甜。猪肉本身好吃的，不用加什么的。对啊。这个让它的水不见，再来捞起来。不要，要一点水，你就会加崩。哦，这个可以捞起来。可以啊。我的意思说让它没有，再捞起来。不行。不好。不对。要有一点水啊，他们要弄在那个饭那里。水饭比较好吃。好了。有没有油？有没有油？没有。可以了。可以了，捞起来了。这样就很好吃了。因为它都可以吃了。我不吃，我这样吃一块，那个吃一块，我就。晚上要减肥不吃？对。哦，也很好。我要吃青菜。吃枸杞菜。吃眼睛啊。枸杞菜还要加蛋呢。还要加蛋呢，等一下。排骨汤。对呀。那排骨不要放下去。等一下还要加蛋。都 OK 啦。我随便的，我问太太啊。我这个是不要加蛋。不要加蛋，要轻轻的加酸辣这样而已。加酸辣。酸辣跟排骨加盐巴上好了。排骨不要放下去。放那个汤就好了。排骨放着明天。这个要撒一下。再熬汤，对呀，撒一下汤。撒一下。丢排骨汤，丢酸辣这样而已。放盐巴这样而已。对。也不要加什么。加味精也不要。什么？你跟这样子不行。不是，本来我是这样的做油。太太如果浪费这个，不用了。太太切明白菜的了。你要不吃，你干嘛弄这么？相信我，等一下做油撒起来，再熟起来变一点点。太太相信我了，这个我那是最漂亮了。刚才我丢掉好多。那刚才为什么早上没有劲，现在要很劲？刚才我还没劲，太太劲。现在做好洗干净，泡盐巴了还有劲。做事是要刚才，不是现在。Ini seperti ini teman-teman, anak tahu telur diungkep teman-teman, ini ceritanya. Ini makanan kesukaannya anak-anak. Nomor 1 Meme suka banget kayak gini.
ini usah diangkat. Titik saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ono bermacam-macam. Ikan ya, minyaknya enggak boleh banyak-banyak, secukupnya. Di sini saya punya bola-bola ayam teman-teman. Ini pas makan hotpot di luar bareng Mbak Bro itu. Terus ini ada tahu isi mau tak panasin teman-teman. Nah, bismillah. Oh, panas. Kemarin pas kita makan hotpot di luar itu menunya itu banyak banget teman-teman. Terus ada include itu barengan itu boleh ambil sepuasnya, es krim lah, roti apa itu banyak banget. Terus kebetulan pesen daging dapatnya gede banget. Jadi ini tak bawa pulang teman-teman. Soalnya di sana itu nggak muat perutnya. Jadi sayang daripada di sana pun nggak akan mungkin sisa kita ada yang mau makan. Menurut saya. Nah, bismillah. Ini ayam ya. Bola-bola ayam. Kayak semacam nugget gitu. Ada tahu isi ya, eman-eman. Jiwa emak-emak panasin. Apinya kecil lah ya, yang panas sampai dalam. Sampai dalam. Sampai dalam. Nah, bismillah. Takutnya itu kalau dalamnya enggak panas gitu. Makanya agak tak lamain. Nah, alhamdulillah. Bismillah. Tambahin jahe. Jahe ini garing teman-teman, rusak. Garam. Ah. Nah, aku sisihin aja ya. Nggak usah ambil piring lagi. Kalian. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Cara, 不是尝一个，要不要吃？我怎么样？加热比较好吃。没有热，加热没有热，但是嘴巴这么厉害。没有热。你再一个，太太，想看看什么味道？但是鸡胸肉有可能。真的太阳呢？熟了，写明白很重要。郎姐的牌啦，郎姐怎么报，郎姐就怎么下，郎姐怎么报就怎么下，给各位做一下参考，给各位做一下参考。那在这边，郎姐再讲一下，因为我再一个，我收起来了。哎呀，你好，好快，好不好吃这样了？以后我们会自己做。你自己做好了。这个是怎么样做，我也不知道。这个鸡胸肉下去夹。大锅子。哎。哦，那外面这个什么粉？面粉。含酥。Nah, harus mateng ya. Kita angkat. Nah, ini sengaja ya teman-teman, ininya nggak diguntingin, nyonya mau yang kayak gini ya. Jadi sengaja ben bisa terbang ikannya seperti ini. Ada orang itu yang suka makan kering-keringnya ini teman-teman, dimakanin. Nah, ini men iji liao dia no. Jadi ikan ini ngobrol teman-teman sebelum dimakan sama nyonya nanti. Seperti ini. Iwo ya jian le, 大家要不要吃？
Iya, cian. Saat apa? Ini aku masak nasi tinggal 1 menit. 1 menit lagi. Kemarin ya, jadiin 1.盐巴有加，柠檬我常常也没有加。我自己欧利亚菜、枸杞亚菜。等一下，太太，我杀菜，太太，ช่วยกุน。Nah, terongnya kita iris-iris. Nyonya suka yang agak kecil. Dialupi sekalian. Sayur oliaca ini cepat banget. Terongnya yang lama. Tambahin garam. Kita aduk-aduk. Kompornya uglak-uglik. Biarkan seperti ini. Nah, dicuci apa rayu? Dicuci. Nah, tambahin lemon ya. Nyonya mau lemon. Beliau tuh sedikit ya wis, ora usah akeh. Sẽ这样哦，我骨头加这样浪费哦，太太。一起吃，没有关系。Kalau terongnya ini masih atas teman-teman. Sayur hijau ini harus diangkat. Kesukaan nyonya ini. Kukia chai, olia chai. Jagung untuk masak kuah. Bismillah. Ui. Ini dalamnya jelek, nggak seger. Dalamnya kering. Aduh. Nah, ini nyonya aku masak kuah lobak ya. Bukannya cantik tapi malah gak cantik. Nyetek. Nyonya aku suka yang kayak gini. Rupane gilani. Ya xiaoxin. Beneran aku. Kaldu ya. Nah, terus kita racang sesuai selera masing-masing kayak. Kayaknya tua ini teman-teman. Daun bawang putih tua. Nah, tambahin garam, sedikit gula. Nah, nggak usah lama-lama. Tambahin sayuran. Bismillah. Seperti ini teman-teman. Tak matikan, matang. Nah, jadinya seperti ini. Nyonya wis lapar. Tetet sangkan kak? Selesai tetet. Nah, kemarin itu ceritanya kan kita makan di luar. Nah, terus daging sapinya tuh gede banget teman-teman. Terus saya kan nggak habis bumbu dari setiap
neobai stick itu rasanya beda-beda teman-teman. Kemarin itu bumbunya membuat orang makan itu enak kayak gitu loh. Setiap orang kan punya selera masing-masing. Jadi saya bungkus tisu, saya bawa pulang. Alhamdulillah bersih teman-teman. Terus setelah itu ini mau aku bumbuin, terus aku makan, aku kasih kecap ya. Saya nggak kasih ke anak-anak, soalnya ini makanan sisa teman-teman. Saya nggak mau kasih, tak makan dewe. Dagingnya empuk banget. Bang dulu, pelan-pelan aja. Aku siapin bumbu ya, kayak bumbu-bumbu sate gitu teman-teman. Bawang merah, bawang putih, sama cabai. Yang penting ada rasa-rasa rempahnya itu enak. Kayak sate gitu dipanggang dan panas. Sudah tuh. 啊，不然怎么办？头的。因为它在洗碗呢没有人敢吃啊。因为它在洗碗头啊，是真的是假的，对对，是假的。假的啦。那个人喜欢吃头。那个妈妈很多妈妈是说我喜欢波斯，跟我喜欢头，那个是假的，假的。假的。都是要好的留给儿子，给女儿，给媳妇，给孙子。你聪明啊！我也知道了，那个是假的，哪有可能？我吃饺子好了啦。Kalau bumbu sate nggak digoreng, kalau saya tak goreng teman-teman, supaya harum ngono lho rada. Ala tak oseng-oseng lah inilah. Ora sate yang sesungguhnya. Sedikit minyak ya, olive oil. Tak tumis dulu ya biar matang. Nah, terus saya tambahin kecap ya teman-teman. Ini kan semuki-semuki agak gosong gini. Semacam sate teman-teman. Sate goreng lah ya. Sate oseng. Biar gosong. Biar semuki-semuki. Saya tidak menambahkan micin ya. Karena kecap ini wis melengkapi teman-teman. Tapi ngerasa oke. Ini ada sugar teman-teman, mengandung segala macam. Wis, oke, wis, cukup. Oh. Semacam kebakaran terjadi di wilayah Teflon ini. Oh, endulita mendunia hoya-hoya, aroma gosong tercium. Nah, segala sesuatunya tercampur. Oh, pergulatan seni terjadi. Oh, matikan wis. Set. Mati. Sate tak ye. Nah, langsung diserok ya teman-teman, nggak usah dipiringin, langsung masukin sini, pok, tambahin si cantik cabai-cabean. Nah, timunnya langsung diiris di sini aja, langsung dieksekusi. Taps. Gini dulu teman-teman, nanti kalau anaknya balik kaget nanti. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, sebenarnya berpuasa itu gunanya untuk apa toh? Gunanya itu untuk melatih kesabaran ya, menahan diri dari hawa nafsu, dari hal yang halal maupun hal yang haram teman-teman. Jadi itu puasa tidak hanya sekedar kita tidak makan atau tidak minum, bukan. Tapi untuk melatih kesabaran kita, untuk melatih keikhlasan kita, menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk. Misalkan dalam hubungan suami istri itu kan sebuah hubungan yang halal teman-teman. Tapi di situ ada batasan-batasan karena sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kita itu
menjadi manusia yang lebih tertata lagi kayak gitu loh teman-teman. Apa mau ngomong apa sih yuk? Lah aku yuk gak paham. Wes ngabur kira tuh. Kok rupanya hideng oh yuk. Ini hideng dari kecap teman-teman. Kecap bangunnya hideng, kileng-kileng. Nah, selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Waktunya berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita di hari ini membawa manfaat yang baik untuk kita semua, untuk sekitar kita, membawa kesehatan yang lebih sehat lagi di dalam tubuh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apa Yayu sudah minum? Sudah. Bismillah. Yayu sudah ndonga? Sudah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sate goreng tak iye. Nomor 1 tuh pedasnya Masya Allah. Astagfirullah. Dagingnya ini tuh tetap lembut teman-teman, bukan daging yang alot. Nah, ini tuh bukan daging lokal Taiwan. Ini katanya mbokku tuh daging luar negeri yang impor masuk ke Taiwan kayak gitu teman-teman. Jadi harganya itu lebih murah, kualitasnya tidak sebagus Taiwan punya daging, tapi tidak semuanya. Kalau misalkan daging wagyu yang Jepang itu mahal ya, memang ya mahal, sampai Taiwan ya mahal. Nah, jujur dari yang saya rasakan teman-teman, karena kan setidaknya kan saya sering makan daging sapi punya inyonya ya teman-teman. Daging sapi punya inyonya tuh memang benar-benar kerasa daging sapi teman-teman. Kalau ini tuh dia tuh daging sapi tapi dia tuh tidak mencerminkan rasa enaknya daging sapi, bukan. Daging sapi yang beneran daging sapi enak, walaupun cuma dipanggang dikasih garam sea salt itu teman-teman, garam laut sama hijau black pepper itu enak banget, nggak perlu neko-neko. Jadi kalau misalkan makanan ini terus tak biarin di sana atau nggak tak bungkus tak bawa pulang tuh eman-eman teman-teman. Di sana kan pasti dibuang ya, jadi mending dibawa pulang aja. Apa Yayu nggak malu? Saya nggak malu teman-teman. Nyonya saya teman-teman, oseng terong yang tinggal bumbunya dibawa pulang. Apa meneh saya yang jimane eman-eman ini orang ini sini-sini. Jadi kalau misalkan kita membuat sambal kecap itu nggak usah tambahin micin atau garam. Kecap cukup sama sambal itu enak teman-teman. Nak telepon.
哦， 不一样，这个没有牛肉的味道。嗯，好，炒一炒，好，好。Tidak pernah kuduga dan tidak pernah kusangka kalau rasanya bakal sepedes ini. Tambahin kecap ya, tak tambahin kecap lagi ya. Semua tak tambahin kecap biar rasanya tuh ternetralisir gitu loh. Lumayan. Aku masukin ya. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Jadi lebih enak, ada manis-manisnya. Bismillah. Ini tuh kita makan daging sapi, tapi kita nggak merasakan daging sapi ya, po. Tapi ketolong sama kecap sama bumbu-bumbu ini. Tapi kok rendang itu enak ya teman-teman. Padahal ibaratnya daging sapi biasa ya. Rendangnya Mbak Susi, rendang Pojok Joyo itu enak. Mungkin karena dimasak bumbu berempah yang luar biasa ya. Tetap disyukuri, alhamdulillah, enak. Banyak ranjau cabai-cabean. Kainan na dede. Gampang kenyang banget. Soalnya daging ya. Yang saya biasanya numis pakai sayuran itu daging sapi super, teman-teman. 1 jin 600 gram itu 750 NT. Pedasnya terlalu ugal-ugalan di mulut itu nempel banget gitu loh. Masya Allah. Jadi otomatis saya tidak bisa mingkem. Aduh. Masya Allah.
Yo cara ah.有没有厉害？Hidungnya berdarah. Aduh, kepedesan. Aduh, Masya Allah. Aku ambil tahu sama bola-bola ayam. Bola-bola ayam ini semacam nugget ya. Aneh ya. Tahu sih tapi nggak ada isinya. Dulu